Dari siang sampai sore. Oke guys. Gagal syuting nih guys. yang syuting lagu Benen Besidang. Jaga beli hujan baru aja sindang. Halo ya. Hujan mana itu? Nani, kira sindang mana bu anu? Perempuannya. Kira sindang bu Masa kebenaran. dia deman atas pul. Kenalan dulu. Kira sindang bu perkenalan ini. Darah dilah dalam perlengkapan. Susah. Produser aja ngantok. Produser susah. Alah. Susah produser. Mbak lah anu nih, Mbak. Mbak lah mana, Mbak? Mbak nyoteng. Balas budi panggilan. Baru kan langsung Coba jolek Ciroka. bintang hujan ini baru tahu. Tanjung Jalan Pangeran. Balas budi ya. Susah nih produsernya. Yang maru doang nih. Benar ada lima harus kilo kan? Mana yang punya nyanyi? Kamu tidak nyanyi lagu. Kiran Bayu. Besok pagi. Pendek lema. Dengan nepia pelupuh ke lema. Susah cari Ini artis ini lalu nambah. bakal tambah. Ente jangan nomor-nomor, Pak. Demen. Dari pelupuh juga. Diminta sohor, kalau mancing. Asal berarti lo nyuting. Tawa asal. Nih sawi tuh repo bembek nu nih. Nih. Tak joga kan nih. Ende agak-agak nu. Kira-kira tumpukan tanah di sedapar mana? Bo, coba punya gigi mah. Gigi, gigi. Belum gigi Joko. Jelas, satu jari. Coba. Om camut, Om Be. Om camut. Coba camut. Deta. Coba camut, Om Be. Elak nek Om camut, Om Be. Coba. Salam 2 periode. Salam 2 periode. Angkat tamak gigi dulu dia. Nah, salam 2 periode. Tamak gigi mah. Tamak gigi. Coba. Oh. Berdua. 2 periode. Berdua. 2 periode. Berdua Prabowo. Guys. Susah nih, guys. Belum beres. Tuh. Prain no hujan nanya. Itu lu tahi nani. Darat pelabang nu baru teh momot. Rabi liwat. Meli wadah. Saya kirim dulu. Kacueng ya tinggal sekali. Tahu game. Oke. Aneh ruang produser tuh nih. Galuh produser deh. Gagal produk tuh. Artis. Semawa. Artis itu ya jadi semama. Enjok Malaysia. Ini seninen. Lagu ada bilang selingkuh. Aku orangnya tak setia lah. Produser. Ceritanya. No jadi tukang ojek no. Lagu asli enggak manusia peristiwa dan nih. Yo, main-main. No jadi tukang ojek nih nundit ada rangkum. Nih ngajak selingkuh nih. Dia ngajak selingkuh nih. Oh kira barak wah nih mau jentot. Aja tukang barak wah nih mana nih. Dia udah tahu sebuah sosial. Anu wah nih jadi tukang barak wah nih mama. Sampai jentot dia. Nah nih. Ini penyanyi nih. Lalu nambah. Amin jak gondrong. Oh, anu nih. Mus Mulyadi. Ndek, Musdalifah dia. Si gagah. Mus Mulyadi. Siapa nyanyi lagu Tainjara no yo ani. Amin jak gondrong. Sa lagu nyanyi Tainjara no ya yo ani. Mus Mulyadi.
Lalu jok Malaysia nih kali Semendak. Demen untuk Malaysia aja. Masuk. Mata susah deh pikiran. Ya Pombo Jawa. Apa no? Tahu kapok nih. Apa no? Lalu belinya anu tuh. Hak berai dengan tak nak bergabah. Ya walaupun lalu sungguh. Ini doang itu. Produser kopoh kok. Bilang benci. Hujan. Burung. Gerimis melanda hati. Macam jok pejot kan cah. No tak pegawaian anu no Malaysia. Lagi nani wang hujan. Adik main. Rasa kena anu ane lagu-lagu bajang-bajangan nu. Kurang karena anu dan lu. Hitam lagu apa jaga menyangkut jok anak bajang. Ya saat lalu nu kan hujan. Mun tabah dulu. Mabuk-mabuk. Enggak, kisah percintaan lagu anu Hande Memerari lah. Aneh Pak produser daruan musik no. Ndak sih lewat pinaan lagu lemak. Bab. Lagu niwan. Tu komen. Apa nih? Udah salah masuk kayaknya. Apa nih? Nih nak. Mun dua kan. Kirim video baru. Gentawan ya. Kebilin besidang. Niwan. No, surat ke Epia lagu sak bau bajangan. Bina. Anu yang judul bagi dua nih. Wan rekam terus. Bagi dua nih kira anu. Susah. Penyanyi. Sabar dulu netizen nah. Masih nonek. Tit mau gawe nih. Aneh, produser tuh. Ka apok bekace made nuni lagu lemak. Lagu sudah. Final lagu produser di lemak. Bebalu Malaysia tebar pupur tebal kincu. Ya, nah. Sekarang kerja jenggit ya tuh ya kalau klip video kolam no. Klip semenu. Oh, syuting lain no. Tele anu dia. Enak yang taman. Mah, Marah anu no. Dari mana tuh ya? Balik mana? Arah ada manuk kapok. Sawit turun bembe. Karek anu deh. Aku no sepatu